kum sanga zakwa somru ka tanga sanga zakwa somriat chovel thlengka chuan Mizo theih UPSC noya service sang heng IAS IPS IFS le adang te akhan kan lo thling thin khop maya notice pumpuya mishing omzata tanga chuta hetiang officer lian nei tamber kan ne thina indiaram pumpuya po asang pola kan omreng thin ani kha an soidan taka chuan kha kumsom thum chung kha all India le central service sang hlotlin na konga Mizo te tan hun rang kachak golden age ani anti hialani tuna kan chief minister pudo mangei po hi khami hun sunga hlotlin na changkha ani ve a kumsaka zakwa somsari pasaria IPS zomin kumsari elek a service noa SP level rang chau alakai tia politics a kumrei tak chung wak vai turin kha a IPS na kha aban santa ani kha mase tu dai rozong engkim alodang lamta he UPSC exam hlotling Mizo kan wang ta phar mai Mizo te hian IAS somli travel kan nei to tun kum zabi somni pakhatna kum sang ne nulam kum somni panga chung hian IAS panga chau kan nei belte renga IAS no nungber kan nei kum kha sangni som pali ani dai to ne IPS officer thar phei chu kum som thum chuang kan nei to lo kum sanga zakwa som ko panga kha IPS kan nei nun per anita ani hi David Laurin sanga hani in ama chau hi direct IPS kan nei chun ani me kani IFS foreign service officer nunung berpo kumsang ni panga kha ani ta doi mai he video hian heng officer lian poimo tak tak te kan nei kha tak chhan mi tena an soi ngai vaklo talan kan tum do na ne kumtin mai MCS exam result chu apiangin IAS exam le lo ru in thlok awiyum lo ti tok he kadom ve zia thanem ngai na wang te po aniange IAS le adang officer lian thar kan nei melo tak chana kan pulang sar ber thin chu Mizoram civil service exam bot saya officer an la tam tai ane adigna chin po aum thei viau mai hetilami chu kan hriat tlan sa ani awangin soizui wak katum lo ma se chigle ril zo ka kan chut chuan hei ngot hi central officer lian kan tlak cham chan hi aningot bik lova Mizo te zinga IAS exam anom talo po ani heklo civil service exam Mizo te kan kang cha chho chan lian tak pakhat chu tun ma ain tun huna hian in elna asan fe to zok wang ani he thil hi han soi fe so don taila ati chiang turin han soi zau de te po angayo me kesi zalena ti ming hi kan lo shave to em ani hi kumsang ni somni pania MCS pakhatna ani a tuna hian BDO ani me kani ka hriat so lo chuan ani hian kumli chung azonin UPSC a interview ama chon to a alawan nei lo deuh chau ani MCS ani chung hian exam hi alabei tareng thova alotlin ni layer chuak ngei se ani chanchin karon soi chan chu Mizo thalai engamoza hian UPSC exam hi ngor taka inbot sein an exam ve mek zel rengani ti hi hretaila hetiang exam hi chu alangsar lo lam mani ruma in khung ngai chi ania social media vela in pen para in tilan sarna chi ani velo awang hian kan hrehlom lo mai ani lotlin na an lo chan huna an ron lar hloi mayang kesia hi rim taka athok chung hian IAS emo post dang emo changin ala lotling lo ta chau chu ania IAS officer ni chin Mizoram chief secretary polo nito puwan hela pacho hian heti hian in elna asan to tak zia asoini ifanu grace laurin digi pachuaw kha kumsang ni le sompali akhan IAS khatling ta ani nu lama khan kan hei mi direct IAS page kan kling hlei thei ta lo khop mai mi zo te hi chutiang chu kan ni hela hian enga tinge mi zo te hi IAS kan klin hlei thei tak tlat lo le hi enge chan lian tak nia I hriat kan tin lo na chhan chu sang sang mai thea competition hi sang me maya ka hiat so lo chon ke nin sang ko somsari panga kan exam khan IAS exam candidate kha singa vel chau khan nin ka hria tuna chon nuai ruk ten ni to mo puwan hela hian a hun lai aya tun huna inela asan to zia hi heti hian fia takin aron soya asoyang hian he exam beitu hi tun ma ain alet tam takin an tam ta zoka
kumtin vai hian mi noi som chuang in form hi an fill up zia chung mi maktadoi khat chuang zinga achan ve ai tam chu an exam ta thin ane kumin sani somni panga apo hian mi noi rukle singa in exam masaber prelim hi an machona puwan helate hunlai kumsanga zakwa somsari chawa mi singa vel chawin exam an machon ani chuan tunhuna exam beitu hi chung hunlai aya alet som pathum zatin antam to zok tina ani chu han soinon le teng tunma ain tunhuna central civil service exam beitu hi alet som pathumin antam to zok mishing antam na na chuan nasatakin inelna asang chhotel ve ngala inelna asan pole tlin a har deuh tina ani kumsani somni pali exam a khan mi sang khat velin lotin na changin anti thadana zerin na sang anin semta pos ruak sang khat ka mi noi sari donin ananin chu ta chunia IAS pos ruak la kha za somriat chau awma chung zinga som pathum chau kha tribal quota ani bok he tribal quota hi mizo te kan thlina tamber ani boka tribal ni ve thau boxi lekha zena konga changkang jok si tenen kanin elta chunia thil na mailo tak chuni IAS chu soilo a post niam jok changtur po in zako som ko pokona emo sangkhat na te emo ni tengaya chu rank po chu kani phak tameu lo ani turma dewa IAS officer kan nei all sam thin zia kha han soile zoi taila kumsanga zako som rukpanga ate khan IAS pathum kan nei thota kumsanga zako som sari pali ate phekha chuan IAS pali thar kan nei thot maine kumsanga zako som kwa malam jong kha chuan IAS kha kumtin kan nei lo vek po in kum khadana tal kan nei thin ani a IAS kan nei nunun pani siding puile grace in kara hian kumruk atla grace nungzui tu hi kumsom pakat nuwa po hian kan lo omle re talo chu ani ama grace larin diki pachuaw IAS kan nei tharlamber kan soitak puwan hela pachuaw fanu ngei na IAS exam a hautak ziale ti tak na nena bai atu zia heti hian soini ka soyang khanin UPSC preparation hi thil hautakania chuwangin in serious tak ani lo chuanin sumle hun khoral na ani theia chuwangin le kha hi at least 12 hours a day te in zero pay ani lo chuanin UPSC hi ziak lo ulak it's better that you focus on something else in it pani lekha hi nitin alo bera dakar sompani tal inzir pai ani lo chuan UPSC hi ziak lo ula chutiang zata rei chu inzir theidon lo ni chuan thildangti athazokang soited by Grace Lorindiki kumthum lemta khan he video a hian comment kanut chia khau mai halo nia nitin dakar sompani rei lekha zirzi ahar satur zia ka soini ke chuan ka theilo phot aizon na tho alo nga ya he hian kan hun le tha tam tak ala lo thailo ni tum khat chu ka hanin an chin vela lekha ka zir reiber tum khan darka riat ka zir ve ani are ka ti khop mai chomlom top po ni la dakar sompani zat chu ka zir therang chuang lo wang a thorim na hian pi grace hi ka faklo thailo ani kha kan din mun chu ani inelna competition asan tu rule zol tak zia hi exam na lo tling IAS strang luite ankum na song hi ken kwal nual to ankong achuk chawve khop hlomani ama ero chu ete chung hian kan ti teng anni ho vina anin bot saidan an soile tunlai IAS chok tharten anin bot saidan an soite ka han khai khinin inelna ain san leidan min mu thiam ti ruakin ka hriani Grace in lekha azirna sanjele ni tin dakar sompani talzir angai thu asoi kan threto alotlin ngei kan la bai sei kesi zalena po hian ni tin dakar ya tal azir thin thu asoi boka kan sang lui IAS thren khat ankom te thung ero hi chuan heti hian an soini IAS han ni tum tak na kha ka nei shan lova ka thian theo khan an exam sup sia khonge ka han exam ve tiang ti in ka hanin bot sei ve a ka lotling tamai ani ten tia pakadang le po hian a exam nual to nuwa adu ber IAS ani theitalova atopa beinge seirun dung ti in bot sei na po nei manglovin a han exam le ta chumi tum chuan IAS atling ta ni atibok an thorim na le in pumpe na te soinep ka tum san lova mitha cheta na tlin na chi ani lo ma se
man le tun hi khai khin thei rol lova in el dang lam alo ni ta man ain tuna hian in el na alo sang to zokin zirna sat alo tul to zokani ti kan soi tak te tangkhan kan rathiamin karinge competition asan chuan kan in bo sai na po asang chho ve mai tur ania ma se mizo te hian chu in bo sai na thazok chu nein kan thokrim tok talo ani mayangem man ain tuna a level alo sang ta zok si a kan thokrim na level asan ve zel si lo chuan kan heti reng mai don ni in alangta matric result lom le pol som pani pass lom hi kan chan tok ani reng ri mai don am ni ngai to chian nga ye kan school advertisement ate hian chu mi kum chuan topar kan nei top 10 a chuti zat kan nei bok kan zilai te za kan pastir ti te ain kan sikoli na dule tumber chu kan zilai te thiam na tak peka an kal zel na turatana bot sei na thatak pek hi ani ti te hi lo lang sar to jok se te katiani tuna kan lekha zirdan kalphunga hi chuan ma ko thlirna long term plan aw meulo hei baka hian mi mal ngai dan han sei ve ta mai la lom te chu lom pui ro ti ani angin MCS te MPS officer lo ni ta te hi ilom pui mai la IAS IPS exam ro lo ti ve sak te po hi ani beremoni kati adule tum chuan shil than ngai lovin an exam thova chu mai baka mimalin du an nei ve a Mizoram level hi anlung oina hani phot chuan kanin za sak mai don lom ni kan thunun theilo le thunun phak lo mi fa te kan du dan zonga kaltir tum ai hian kan thunun phak le kai shoi phak kan tu le fa te thau hi hetiang lama kal tur hian bot sei mai la omzia a om zok long bo chuti rol vek chuan tunhuna hian alangsa lo thei ang bera all India le central service a lo tlin tuma beingar ngar kanom nual nge yang tuna tu tenge inni la shari lo mai la lo tlin na in chan huna chuan Mizorama mitin shet turin chanchin tharapuan choi in la ning nge yang chumi hun chu kan lo ngak fan fane